Nina ukethena na udhocha ndini wa channel kicha Thome wa Mawia na ngulikane kana ethiando na subscribe no wende na usubscribe wa manza kana wachona ki channel cha Thome wa Mawia note ne bala bandikitwe subscribe ne kana wende na kona mauvo ala tudatu kwetea kila ebinda kila kingi edawe nangewa kana story kwenda ushare katika channel kicha Thome wa Mawia ikida kana ni watu andikia kuisila kwa email yetu ya thome@gmail.com na ni withe angimanzana naku nekana withe nitweka loba twende na kwea ngewa na muthenyani wa umuthi nina mweni wa nguvu sana ulangwenda umuthocha nondo akwitha ni nice kwisilangewani la tukwitha tuyeba nisi akwikia na vinya kuthuthania na ni ungwenda uthocha muthenyani wa umuthi nekana withe nitwakwatiania bamwe nye nitawo Mawia karibu sana. Asante masi nondo wa ibusoye na kundhocha ndini wa Thome wa Mawia. Yeah, we are busy na utwelese masito maku na ndo itabia balosi yaitwe. Masito maku anita wakadhirini syokau, wa mweu, wako anumete matu Sofia. Ngula Catherine kwa wewe bata uningua uitwe nkikamba designis. Pa uitwe nkikamba we. Wako aye masi nisi aitu washagu na ngai washagu. Nzomete sukulu wa ndwalame na mamutha mamwana skulu wa wema sako nibona some kuma class 1 class chambe mpaka chanana nami na standard 8 na the secondary secondary na some yo school pia wandu alamena mamutha mamwana school with the kawita wa Joytown nami na form 4 mwaka wa 2011 nami na class cha form 4 na the university ya Kenyatta University na soma mondo ma film na yu vano toneleta university we nini endete university we nena na mundu mutsomu nena mundu zondi nduna na mundu akobala na ngeba ya wambio munenga zilindie 10 nina na very expensive person a very expensive still at university one of you ya nami na university na graduate na beta ya na so we soma ba yuko mina form 4 so yakutambisa primary ni wakawa mina form 4 Catherine enda utrika cha you with ba university wende to specialize na cha kuma ni munini wendi wako wenda hakutrika nitwike lawyer lakini as ibinda ondo yendete na mina form 4 ni wanaoni no nitwika no nilikandeni wa mundu ama communication mundu nona youth andu tenu nimwe kwa limelight kwa media ya sona mundu ina disability kwa media no ni jaribona kwanga mbolika kungona mundu kwitha kubwa na kiucha andu thena nyenalika yana na netha na bitinde no masomo makwa na graduate na bita yes na wamina university you no ambelile you nini kutama kana kumanza we na mina university na graduate na ika internship kadha but pia kukwata internship isu ya challenge kenene muno nundo akindu chambe miaka isu yebwiti nanga like unethia mundu kunenga mundu ina disability an opportunity to work eona kindu chambe ukana some expenses like let's say for example pandu bala yu udhukumia wantawia wako bill trust ya numbe noni yaku masi na nukona nyene na kisululu takie na maybe kisululu kichakwa numba yaku nini nitona kweka movements uyambia kweka masabu machao maundu na kuandika ngethia exactly kukua maybe reasonable accommodation isu expenses isundu inasio Sindisu si on that to cut short with ya no kamuna apply kedha ni ngwenda internship kana we ni wambia enda utrika report aka no mutangazo ukeseza kana TV fulani next time kanoko ko kambiki dio interview oba utambo lakini ndo inenga we gitomba nange oba zama exactly so now growing up maisha asu maili hata why friends kana we nanga ngie maisha maili hata Kate
nienti kwana kwakwa nziaitwe I'm the firstborn ninye mwana wa mbe ndini wa family ya asiana tusieto twa tano kwitu na ninye mwana mbe na ninye ni weka nzieto nina ulemavu but one thing kindu kila kimwe kimbwetha cia moyona kwana ni kwakwa ndiaonekani mwana mlemavu kana mwana wina mamutha maseo mwana special katika family yani ukethia nina inetha na kutengwa ku kanoto ndosu akwiwa aye na ku eka wisi yu asiengime na sana cia muthembo su ni muno miaka ya tene ni mana ibitha ukethia mwana ucio na ndauma ala kumingle na andu alangi kunena nya na andu alangi lakini ni asima kwa na family to at large nye kuma kwa nani kwakwa naenda sandi na ciana ilengi nasari nisomete nasari kawaida na atwa skulu ngesiwa ngenukanga mingo na ciana ilengi siblings cia na thauka na cio wanana emakwa ndona matene ulemavu so wanani kwa nyende aisaiwa nitengetwe kanange watani mundu tena with disability kindu yuki like tuma kyatumia maybe yuko nani kwa naona ni challenge ni how do we fit in the society kana tuilikata ndini wa society mundu wa challenges ila ti andu mombe utunenga challenges but the nature ya undu the society bring it up pe andu mekwana tano mango la sia thakwa na mkokana mwana wetu wa school wa kwikata nkwatia lakini we nundu wesi maana maki somo nundu akotwa school musi wa kwaitha kwa ni mwalimu andu wa skulu na mangu atakwoko na nasoma na nami na skulu na bayundu mutheno nomwe maisa kumbona tabeki ndo ndatona nundu na skulu wathamba ze miyo taziani lengi wenu katwasie kuwa ngabwangwa na mbio ibu yangwa ni class ya gatatu by the way nunasoma boarding school all my life is at boarding school ko baby ndanye naisa kuiba ati so support kwa kubinu mekwatete kusema palabe support lave family yakwa and friends makwa nundu even most of my naema kwa ingi ndo na mate na disability yeah na ni waweta yiulu wa kwithia wa mini university you tune na wiweani niweze ku apply maybe na wako manana mundu akwelewa na maybe akunenga an opportunity kana you still tamaking right now the nini the you we are lanyu ngutukuma ti we are serikali ni we are more of volunteer kutukumana na andu alame na disability kumatethesia kumana what are their rights ni champion for their rights and how can they fit in the society so for now dineso kwata we are our government na kwa sema yes ndo na kwa this is a permanent job yes so but kila mwika you also are volunteering ni nungete ibuso ya kutethesia ando alame na disability angi kuona na kuya accept nundu mundu nukona ketha syokau wenu tona tunenea na tukakwata kinana kina nikiona itu tutwetha twina utoni wa kwiyenda na kunyitikila so for now ukitito volunteer yes I am syokau usizana na wewe mwetu mwana ke zaidi sana maisha mago syokau ni mutwai syokau ende na date kana syokau ni no bado kakethe syokau kwao yuni nyawa kana kamwe kakeli tu but how was life is ya dating wa feel any kana ukekaluka zenye mwani ni wanjenda ikala ni single no ndiasa kwikala mudena mange sile kana neletha ni single bananga ngamakwitha na getha na nesila yu yakwa cia simply because nuru ni na ulemavu ndia ile ku date kana ndia ile kutwawa ndia saitha I'm always positive about maisha na kila kindu lakini so winyaga kithe kamwe ni nyaka kithe kamwe lakini yuma kai no kumita ikai kila sia yona you for example mundu mukayuta kwa ndu asia tukani nikakethe mwikethe ikai ono kelituka ndu kathambukite nyo asa you pay perception is with ikona some people some men in society that ati a woman especially a woman with disability nita wina mbesa like mtu ni kama anataka tu nukwatia perception is mundu nito kwenda elevate to some level kana aketha ena kuoneka nukwatia so
kukwata mundu la genuine very challenge hapo ndo a bit tricky but for now I think there is something coming up. Koto de la harusi nene. Nimesema something coming up basi. Sijasema harusi. Usifungie potential. Ndikapinge potential. Lakini wena wazisena ukuona maundu mogete nesa. Exactly. Very soon with the notion by the you I think kindu kilaki chananga a society tu kana andu maitu ni kwema kumana. Nyene mundu muka tondu we masiwe mundu muka tiwa yes tondu manda mbesa no wangu manda mbesa uno mzee wangu ilo manda mbesa niwo mzee ulo gwendo ndo anage ilo manda mbesa kwenda kindo dia le nyendie kwenda mundu desperate nyedinya mundu langu yo mandia mundu isani yali ula inuke mumbie mesani na mundu aggressive pia onakuwa ile we aggressive takwa wa sawa so wase we sani lakini ndikapingecho ndikapinge potential nandi tena nokwatiani hapo munake Kate kadem katanu sana ene na usubscribe katika channel kicha Thome wa Mawia na nasi wena story yako kwa natenda na kweba ikile kana noendea na kutwandikia katika email tu ila ni thomewamasi@gmail.com na ndi Kate yes. Nune kali wase useto Sofia nune kali uona waleto twika mheshimiwa Namba 1 ndo tuelesie what came in your mind whether you nyeta Kate nina ile totrika mheshimiwa no labda wasiaise kana maybe ndisi woni mute ku umelwa nesa bana whether nina ile kalabu ngaithe ningunene alange kana ni chao cha tumie witha na isile ya kutrika mheshimiwa kindu kirachokia akilini yakwa ila nina kenanunga mekucha kivila times ye cha kidhimani ward and then wa yata constituency election ile lile ni kindu chambe andalame na ulemavu then wa ndeitu ya Kenya mostly miaka isume vitu ne bindo niendete unethia amana kichakwitha me nominated na andwengi mundu alama anengwa hii platform isu ya nomination with na chache mundu athibaya ukunenga na mathina mandu alame na chao mena disability kana atona kwa articulate issues ya alame na disability kwa uyethia the representation for us ndio feel yani kwa kuve mundu waza kwa baya ili kwithinekia we mwene exactly wendo oimana ange nywe ikata ikalaibu nyani na songa ina songea kwa uki ni kindu kimwe kinani motivate cha kukila ngama kivila ta MCA cha kidhimani ward kindu kilake ngine kubeta isila yukana ni lazima ni karendi netele nomination kedhani tu kwenda twe na a society which is inclusive na society ilikanite patena kutengandu lazima onaitu tano twipingane na twitikelekana nina ile kuungama ngasakuwa nienendi tondu we Mawia wenda kivilo to no thi ukaungama wikata ukasaku ukeitisya kivila kuki ni kindu kimwe nenda kuungama na kuonania ni alange kana onaitu no tweet lazima twetele kivila ti lazima netele no lotwe ni wo ya mheshimiwa mwolote yes so yuta logic na ile hata yuta kusemba bana ba katika ward igwete kura how was it we kina italo mudo muno kana kila isi ndo kindu chambe tunaye andu 11 we na ninya ninaye mwana amundu mukani weka we na ninya ninaye mundu lawi na ulemavu weka na mwana moika atwange onde manai andu aima na aume na pana ina madhina kibadhukanyo muno ngewani su ya agenda na youth na disability mundu unethia like for example pema opponent mago mekulia na kolyando mwisakwa keli tukateka twae kaka mukaenda umutwa ya mabata menuba masakwa sioka uta mheshimiwa wenu na ndatuona othie akabika hata kukwina mabia kana kwina siao we see so withia yumundu lawe na my primitivity mind isu ya primitivity mundu tena exposure ndana amana nikuona so mundu twa musakua ndatona utupikira nundu ena kisuludu mundu nundu timu twae
that was now to represent, of which isu sindu betu toi wakati kabisa tiwa nondo mutongo ini mutongo apart from figita gender kando kwanza imalikito na mena miaka minini tiwa ainge monopio kwa u yuke une kinai challenge kimwe challenge kila kinge kinai maundu na kweza ndena chama na niki ndana ichamani ne challenge yakwa cha kuungama independent ni kana political nini kitume cha political parties maneke ite mbesa sia nomination kukata nomination kuungamana chama a bit higher kende mundu yote mundu tena buya mundu ute buyani na we mundu wa mwana wa mwika munini na mundu na disability with ya for you bese isu ikuikwata ni chao ne thina kwako kwa hiyo isu kina challenge kimwe kila kingi kinai funding kwa organization bodies ukata UN women crew like ni before 2017 election ni mafandi ya aka alama yungamete na ibila tofauti but mwaka una uyu election ida lile uyethia kiuki na idhiwa uyethia tamu no we na lile no we na litilo kama nondo ubika and all that uyethia we mwene yuta mundu muka nwambia ku feel the pressure of which organization si bosi si support chao the women leadership kindo kila kinge kinai maundu ma mobility you find that within ward yakwa you learn na vaya ni nene muno ward yakwa ni nene muno Kilimani ward it's quite big so mostly area ilambini ni si kwa sanga ukenda kupika kuni thena na ikavie the last week so either pia malelu na challenge ku either kwa nyeni na lazima ni mande ngale undungu pikanga ku ona na bika kuna ngale ni ukilangu atakethani pandu bena mitau kunena nando but kiuki nambu ango ingasya katwaze no kureta nana ila ingino ukita bado nina ata chena number 4 number 4 out of was am I 13 kana 10 ikumi nomwe yes that was good yes meaning ilenge you ka with you niwe number 1 kabisa na we praying ibinda ukita with andu mayusi zenu sia muthembo exactly. ati mwasa kwa wote motwae kana wote na family akaenda and now challenges la with it wikwata we tamondo nitasiba challenges la nyeni also growing up kukovikia yibindani kindu chambe mostly kabisa ni mundu ma accessibility accessibility twina challenge muno cha ma accessibility na accessibility challenge kiutu kifisi hapa with for example nyetabalani kala nombelani kala mwa palajunida kulo bia ndu mokito mandawia kana mahasul na uyethia landlord nombelo sobiti ndio meet needs ya mundu ina mamutha mamwana kana mundu ina wheelchair yu yithia kethani numba lazima ni kale numba ya ground floor nundi na chao isu inge sina lift ndonda kwekala numba isu inge sia kwelo ona kethani kwekala numba ya ground floor with maybe inge sina stair endo like numbeso kindu kila kingine mundu takwa for example ndia afford mbesa sia uba kila muthenya tiwo na ningwenda kurun sindu sia kwa errands sia kwa day to day so matatu kutumia matatu PSV public service vehicles with their accessible kwa mundu ina disability na icho serikali tutaticha kwa mwana muno ku advocate that matata masisi sector no ya transport kana ni kwitha yimo accessible nona yukibila kino wali kangale ni kwa matatu ni wona kana kibila kicha conductor kiba nikithaki kititwa ki designated bautiwa na wethi angalingi ba umbe wona tabena space nenange so ngalisele the seat design ito ina model that pambe kibila kiukidhabu after the labor paubatie ni pakatenge wa alamena mena ta wheelchair ukethia ti lazima ukana kanga alini ukambio mbumya nye wikata umbie kibila no weka lobo no nikale na ngale yakwa ndena stress unaketha ti maratu sionde like maito models kidogo with ye alisi andola mena mamutha mena mawonzu ni mambia kuiwa chao unamwona ume belong in wa society kindu kila kingene maundu Mawia
with pia ndo wengi muno by the way na disability masomete baka mina juta kwani for example agapeni ndio mpaka university yes ni undergraduate pia ndo so university was Nikite communication and media by the way we have ando masomete mundu akaminona baka masters but kune website ya kuthukuma ndipo nundu I think disene chao kidana na serikali tu but there's a lot which need to be done with the nundu then kila katiba nikaitie rights and na disability the 5% allocation in every job whether like ni private sector kana government sector 5% is allocation ya placement ya ndola na disability ni ya ile that andu mayatia like ukethia kidhani company ya kumasi pendo my less imeana atano at least with your onaitu mo feel nondo ti ai tuiba ukwa matei favor it's we are there because we have merits on merits ti ai wenenga we are numbe we are taimasi kana nata wenenga we are nondo ni qualified yes wenenga get we are wambia sia haye kana kwa kitoko to kumutevesa nondo wa 1 2 3 nondo ni qualified graduate yes I am a graduate kindu kila kingi ni maondo ma representation with ya dini wa luta election ile kasi ndini wa national assembly county assembly senate na boards yo isi usakuwa ndini wa ma county government with the PWDs pia they are excluded it's kila county by the way in either na representative wa andwalame na disability na nicho kitumie tu kudhudia serikali itu whether national government or the county government that much I made na they implement nondo ni policies and then wa constitution ma implement kila katiba ke kwase peda na representation isi achao person with disability in the national government na county government kindo kila kingene mondo ma woiti within the wa woiti muno kwa lame na challenge cha disability na muno andu aka mundu for example sio konye ningwenda mwana ndo ni nako yune nakana nikitaka asendie na namba 2 basi ndihadisi Usha wai mundu bau aye basi wai mundu bau azawadi na wako so yithia for example ila wathi sibitali ndeta usiku witi ta mundu muka mundu ma sexual reproductive health rights family planning whether like ndo upenda madaktari mama yaambia kukula you say for example we mwito nulona kwikio nwenda tu tutapia tu mokwati pia like what the hell so you meona nitona kwa tu exactly. Now then it's like you're not a woman tita wina feelings I don't have my rights even not feeling tita ni mundu so I don't have my rights tita waile than a mundu sexual rights like tita na ile than nina ndia have sex una get so you find that the health sector ni kwenda a lot of enlightened na ku create awareness mondo ma family planning no idea pia another ku seek for family planning methods like nduring mondo muka with disability the some hospitals like maambe yakole so do you think this is the right uni wa wailu kini chokindu kila wisile wana ni chelu we now waka now hai ni mundu muima my friend tiwo yes. na nina ID koge that in ID no ni make my own decision tiwo yes yuko out the health sector even a challenge ni elete kwitha nandu mekuelewa kana mwi wandu pia we piando pia na maima nondo my law ku interact na itu mate kuona like nitatwe yando special beings no kwati mutaeleza na siana maybe kana mutaeleza na atumea exactly tuyando tote no matineni twege kuifanya ibani tatwa uma from master abantu kabaju tita miwile exactly tita mwaile kwitha na boyfriends kana atumea kana tita mwaile tosia how was that journey ya kuitava maybe kukae mpaka mikenda the journey was not so smooth but through God's grace they manage the challenge ilana inachoka na no kunoa kawaida tan mundu anbaka land ndo maana kawaida but the pregnancy was
ilikuwa tu mzuri baka 39 weeks yeah so na disibitali and I had my bundle of joy yeah otamundu mukolongi and congratulations by the way. Thank you. Kila kingi challenges yano utu asilamu betila isuni so challenges lando na maundu ma kisomo by the way they are like kila ni bursary allocation pea siana si 10 sini asima sio mametro ni maundu ma kutwa school lakini wewe anundu asima yuma na undu matona kukwata bursaries siasiana isu sina disability kana ndo sume na disability my luck chau my luck mundu wa kuma guide undu matona kuikata kutwa siana isu sukulu aya maundu anangi ni maundu ma tenders allocation you know we were like we tenders ya my youth tenders ya women tenders ya person with disability the third the ag for the 30% with ya like for example tricky to category ya tuyatatu youth women and person with disability and ingala more faidika from the 30% isu ya agpo isu ya tendering ni women na youth so yithia disability itatwane wa 2% kana otoyola yithia like in organization like mwane ngwa tender but hakuna PWD hata mmoja amepata hiyo tender so those are some of the challenges yes na Kate nondo nini sema ndo mebona maingi maito alobetileta mundu withito ikala na wansusu ama mamutha na kwa bina wanga iwe watethio na wasia wa bandu bena for lack of a better word asime kukuelewa na makumilia it is true that we aingi mabitete sana so wadila we na kwa asima muthembo so neba kindu kila ndo na kutethia asia sume na siana sina wanzu wa mamutha yes wanzu wa mamutha ni kumea kumathethia kana kumataria mo mali siana isu nundu kwe kundu kumwe like we message woyu tukogila bani na kutwendete kwa president Uhuru kana kwa governor Sakaja no unga we bange tinogewa wendete ba madam lakini wina sio konewa tuje kuja wingi ku musi wina mwana su one mwana su kwa keta ta chance chao kumwelevate kumukele yulu ndu mwana sunga ya unengete na chao na kitumi kiseo no yona mwana suno wote na kwikata kukumale na kukwikanisa ndu na kuiona kana kwa siata ndini wa familia kwa I think my dad my family is always proud with andu kundu kuingengiweta wanamo alama nziani wamo makina aninye na dhina mwana me ndoke wende na kwa chachao ta personal aid wakwa that's where they get to those places yes so utembele gwingi kulikuona mola nimetembea sana State House I think nimeenda State House mara kama 7 na wale wambita tuwagele president next time masi ningokuita to ningokuita to the next time yeah so wadila kwa sema muthembo so ne maumelesiana na mainenga platform kila mwana ni mwana wa ile isukulu mama mathe na ngo ya kuona kani kana takala kangi maka nenge platform ya kisomo na kukatethesya kwikia pichike somo mama nenge support ila mama nenge siana support nduga kamusi wakwa ni wamboni sia yaika ni mwana we na mawonzu na ile tho you know ndesigesi okona masi no ithota uthetho na wona sioka unu kana nata lakini nundu no musi wakwa ni wambu mali ni tutu akomana bao mundi newo yeah ndeto cia muthia Kate la wena seto imene na mivango ya kulabda ila wenayo ndeto cia kwa cia muthia kindu chambe withaba uwe na nuwe kana Kate ni musomu ni undergraduate ena mathangu kela wena any opinion lunene na masi rumia masi email ngoshia ma CV yakwa unenge platform nithukume tujenge Kenya pamoja kindu kila kingine at the moment kana kwa wayu pe kindu nende kusovya keikoni kuhusu andwalame na mamutha monzo muno mwana wa mundu muka na mwana wa mwetu na mamutha monzo kwa soon ningwethani ndi launch
organization yakwa. Wow, congratulations. Kenda twina platform ato no share mathina mo nondu ndo no matethesya nondu tutona kutethanya kuyaka bamwe tanka. Yes. Na hiyo tena so lounge isu yu kwao yu mundu ukwenda ile kubikia ba katika mitandao. Mitandao Facebook nitawa syokau. Twitter nitawa Catherine syokau. Instagram nitawa princess _syokau ya CIOKAU. Ndiko yino to nkigamba mana wewe Sofia kweli we mazini yewe Sofia gindi utenge kama kiu utenge so syokau ni CIOKAU izune Instagram. Yes, na nyewe dawe YouTube maybe we ndiye kwambile mambo ma YouTube mako encourage YouTube bado ndisa kwambia TikTok nitawa syokau. Wow, isa mbele ya TikTok tuisunga kama tu na kana kakwa. Wazakare mbokake zote zawadi. Yes. So thank you so much nondo wa kwithona ibinda kwithona ituba channel nkicha Thome wa Mawia. Na katika mipango mingi la negwa winayo nendo kuwishi all the best. Na otondo wawe tamwike wiwete ethabe mundu ina opportunity unengeleli nendo kuwishi all the best. Thank you. Na kwa kutu siaisi na maybe wina an opportunity tono nenga syokau no wetakana ekita mundu ma communication no munengeleli na bekindu very important waweta nduka mwiwete nundu wakwitha wona ekataka kisululu we munenga we nundu wakwitha ni qualified ndo munenga omwiwete we munenga nundu wakwithia we mwene no qualified asomete mbaka university na keka mundu ma communication. So thank you so much na ninendewa ni courage yako. Asante. Ngaya utethie na ikubingo ya nzia na organization izu tuite katika lounge na ngaya utethie yane nikana withe utonya kunene alange mamuthemba wako. Asante masi. Yes, so thank you so much na kwa alama tunesa subscribe katika channel kicha Thome wa Mawia na etha wina ngewa ukwenda twende na umie yava ikitha kana na watu andikia katika email address yetu ya thomewamasi@gmail.com. Nini